Anwoya nto Christian mu ye nananom no baaye no na bosom no mosom tefa bosom so yenyu subi mu se bosom no musuro sene Poleeno Yesu no te odi o mani sika enkum Sini call for my how en ha se na wo sa how me dey hampa se wonya bi nhwe me nya bi kura ntwa bio yes me twa ha ye 20 me ntimi produce bio na me pa Enti sa no aha no me say no aha me enti minya chance ne panyi bi ahia me de me ideas e bia adwuma no internet world no. So why don't we all create a one platform you know betim they promote a movie instead of say we could be because if you don't come together to create a one platform I don't think say you betimi I match the market because the internet world is different from say your TKJT and Kantamanto and ye den e ton CD no it is also share panyi bia ya oben na o de kasa kire no ye panyi na owo sini mu a na no duru bedwam ene de mi de me ba he kura na me ne panyi ne baako kasa because sini for no ye nyina ase ye nya baako ya spit mpanimfo a wo mu de da sini na no ye nya baako da eno so pa na haye eno na ase ye bibia si ye hu se adwuma na ye no ye nyina ye do adwuma no na ye nyina ye baako wa bibie ni ho a ye ka entimi mem because wo hwe Nigeria se Nigeria kurum bibi be firi ho akwo mani mu a wo mu omoda no be hu se ade wo ye a e ba ye kurum ha no e beboa ye ana se moa ye de a ye mane ma but Ghana ha se ye mpanimfo das movie industry na no wo mu wadwuma ye pa but wo mu nya sa adwuma na ma ye ase wo mu nhyeda enka bebre sa ubohu kina yesu ye de we kokot kina we si we kokot kina so be de na adwuma no kora no enka bomu abam na se nkofo de nkofo kokot na woni mo hu ensem a wo ho no nya asenketo a o de be panyini bi na twetwe na no nkomo ubohu de ekoyie pa but se ya anya nka bomu a be de adwuma na akoyanim obi e ka ne de ushi obi e ka na asem different be de adwuma na akonanim because mpanifo ka say praye wo hoyi wuyi ba ko obu wo ka bomu be ye den pa ase bebu what you say ene nyankopon kora na openka bomu nti se anka bomu be de yakoyanim nti adwuma ne de efa bebere no soso no efiri mpanifo ti yesere wo mu aye mpanifo amutie me se bi fama so mu amuntie ne yie pa amaye watime no waka me mfanfa so bi ye ma yesere munyanka bomu ne movie industry no enkonanim alright no kra munyanka bomu na movie industry no enkonanim nyesa ye nkra na ye ba no ye bufu a aha de ye beba be ye wosoro no enye papa because ekom ade ache ye nyina yemfa odo enye adwuma na yem push the industry to the next world because I think that with the internet aspect na abem no kra this time no senka ye adwuma dey did ho ye pa because ye imagine say ye twa ye interview there but baby edu na too critical me drew enkomo we are I hana e kame I have too passion about this thing ye platform ba akona say nyina ye ton ye movies afa so the big people in the industry Otali posted on the social media, Mark Brown posted, Bella Samuel posted, Majid Michel posted, John Dimolo posted, Miracle from say posted, say aha any a ton ye movies. That's a movie is say you interest CDB, ungo you post and tare abonti. O the enfa movie nje one CDB. The whole world because when you dropping movie it is a first na dropping movies Monday. When you dropping the Monday the whole world will be we say movie na dey amba platform so. And say we are Ghana for we are seeing in Ghana for one CD. You bet me a ton. Or they all ton 500,000 copies for one movie. Saying. Sikabu Buruja. Almost 5 billion. And to say 500,000 Ghana CDs. Na say yenti me empushi. Emma a Jumano Koswa. Saying how the so the 3 billion chakrana obetoka. And then the Jumano Ebenya standard idea. Me more times no see and film bill no. It's right to wait for the film bill. But film bill on my yes, you bet me say be at home na ye pushing to for way yes from Poleeno Multimedia and Otali yes munye bibi and
monka matimi wakame me na creating me platform IT no ye na ekọ on school some when na kire mo so ye kita degree no ye mfa nye hwe so me kura degree ni kura me degree fia bi it's mo famre yes oh na ye mpe marketers or more strategy na IT for nka mum ni build one platform collect a nice wine very nice strategy because ye nyina nya a platform back one yen ko hwe say yes. Moving cotton Netflix and Menyeska and Euroko. You just put it on that platform. Who promote it, people will come. Your name MTN for network communications, Vodafone, Airtel, yes, Glow, everything I can book. Yes. Or me a card cry my auto card now betting there. Yes. Card show baby. Anna day. Can't also. And I have Poleeno Multimedia. So I'm catch on. We share ideas. We make sure we learn together, and then we bring you exclusive and interesting interview. Me bra penyin wakasa bebre. Ohia adwuma no odo adwuma no na adwuma no wana koma so. Enti mpanyimfo say ye mpanyimfo mo sinimu na enti a aban mpanyimfo ye sremu a muso munti na monye yakoma so ade emaye. Bra ye be ye ne yakọ. Minim say wo set so a wo ye adwuma nti ye nse omre bebre. Ye beto aba. Enche kra 7 December. Ye beto aba. Enkom hye bebre aba. We beba. Na the empese me hu ne say me nka say ye to ye politics but ye Ghana enkofo tu kwan a e bia ye ntu kwan da but enkofo tu kwan na say hwe internet ne so a enyoma e wa mono ne no ye hu say ye lucky bebre den ade pass from ko na wo Ghana otim say o ade we de wo sa aban etimi e de nani sisu no wo ye e bia ya kwan e bia ye security e bia the corruption ne was system no yen try ne de yen drop no obi a post here they say when you fight the corruption will fight you back in the country no nti I don't know then pan how on my way hey asama ham bebre mini ameda asepa me de ham wo ma we say ye nimra so okay and no pan ham okay emra no ho bati ndi so ye ni so ana endibi mo edi ya hiafo okay ena eskafo ni wo mo ko mba bi okay na de hia me sek ye di mra na so a sek wo hia ni eto mra ya de na fa so te se de ne ya de wo hia ni fa mra kwa so the same thing ene skania se ye de de na fa so se ye ni mra so e wo Ghana ha pa de a me nyi ni se bibi betimi asesa no nko a se ye nya di mra no so a because mra na de ma go Nyankopon kora hu se so de mra ma wa wudi so a onu nyame na ni be de e beje ho nti no de mra nsem du ye de e baaye no nti nyame wo ne mra wudi so anani beje nti ye mra na wo man ni mu no ade na esi ye ni so we should enforce the law esi ye yiri ye ho a di mra no so se wo nipa no kwati mra ba bia esi edu gina no e ho na ye se 7 president so fon a e ho na ye se so e de esi ni gina eno na bu abrofo wow ene na abrofo eboa won because eho ye nim sikani nu hia ni asem na wo de mra na hia se me no currency me nua bi a friend why Good Boys Music Otali program bi wo YouTube judge bi o ye female like oba a wo US na omo no mu ko school no se wa asem be di no ho a ono be di nkomo obekai on kai no obekai o se asumasi me na me wo school na ye bobo no me na me no ko school na edi canteen but emra na aba no ebediu onka say minua ni nti emra ni say odi bediu ohia ono bedi nkomo asresre but emra no kromra ni sese wafom emra ni sese nti yemfa nye nti odi be ye wansa na ya bo amane yes nti I think said the all can support 100% sa adwene say sa ho no say wo mo de bosom ko ho no parliament ho so mo yu so bosom ko na na ba abro na afono ye ase wo mu sa ade no okay ti se ke ye nyina ye gitum si ye mfa bosom ko ho nko sai ti se wo so awie a ni ama nsuo ya sese kurom ha nyina nsuo nyina o man nsuo ni ya kanchi aguso na ade awohuru wanum na ade bia awohuru wanim ti se odi o man ni sika enkum unsa ka beboaye Come why? Boy, but say yentimi nya ewra no mienu. Hey, na ko line Bible no say no so say nyame baako. Na say ene ye were 3 regions and wo ma wi. And then mo yi
bosom afirim say ya fan say Christian kan ana ne ambre no ya nwoya onto Christian mu ya nananom no baaye no na bosom no mosom na saatama no mosom bosom hwese na bibia akote to ana wonim sa ana Kristo som baaye na yehu de yes what you say eti yefa bosom so yenyusu bi ni se bosom no musuro sene ko laani Yesu no okay what you say eti se ma bosom no so ko ho na se sabin praduasa wonim se sabin praduasa me ye de nsun bia ohuru manim bia ohuru manum me de tura kire na obekumi a onye na onye sure so say basa no so the those demons and as those spiritual aspects they will come for the nation or man be between na say ya ye baabro ne kola no e de ani ehu say eno de demon no wowai demon no wada say kura na mgidi say demon no na epriti ana wunim sa ti se bosom no ye na say wa ankoye obi board esi won wa ankotwa wunim say otwa bosom no bekun abekwa akotwa obi fun da ho na say wa ankofa bibi be ye obibi ye okurom bi wo Ghana hase a Ghana obi bi free tokora na obekwa asa abefa e de enti no mun suro de wokuru no mu wati ase enti ade bi wo ho a ye ya na apre ye nkofa bosom mram bi aye 3 regions aye Kunan Babro traditional ade na de bi ye film okay enti bosom de ye mom yan son wo ho nka ho se nipa enhwe yi a okay asi ya pese be kan akore waka asem ni na me sure say Ghana for so tie una yo we say omu di matem no omu di matem o mo ti o me di matem won pen akore kanti okay yes the won pen akore kan bia be di matem the pen akore bia e be hu sampa asem na yes because saade bi yira sesi a wo ha ya de kola de babura ba obi enkan no mamu ya kase kofa kosu ahena abobodi obi be kase me na mfa e mpa acho are na sa ya to no ato atwene say eno ye instant justice nyame kuro okun nipa nyame okun nipa Israel for ba no pai ama nipa wuram enu nyame tirimo ode ana nyame tirimo nyade aha no obi okun nipa tirimo nyade say no obe ha omo yes eti di ono so be ha ye no yeso ye moni dua manimu no won firi yemu what you say eti side de tie de a ene se nyame kun nipa de a kun nipa nya hwe kire se wo ye bone no wu. All right, aha Poleeno Multimedia sana me catch you on ensem ni modu me ensem no it baffles my mind. I don't know even what to say. Media I'm strong Poleeno there. So unsubscribe here, subscribe, click the bell notifications and anytime we drop any video and you get it straight. Ko Instagram Poleeno_com ne follow ye hustle. Send a hustle ye drop it news and I say pictures are ube the exclusive part of our works. Bra ye ko o final words. Yo me da Ghana fo nyina ase. 7 prediasa. Ya mote ya ho ba asem a nipa bebre frefre ma dofo nyina frefre me na ntisa adwuma na ye de ye na 7 prediasa kasa tintin bi anofon wom se ma anofon obi a mpache omfa ncheme kasa baaburo kora wo mpa tentena du abota ato isrem bi anfa ncheme asundue nkan obi bia di obi ye no wonyene ne ho se obeye na Ghana no wo de ni bibia woni sika kora di no kore so odi no kora sika no no kora no be mo sika sa na mpesa mka cha me do obi bia